رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. جنابندان چند رادیو دنگ گلدن باشگودار نجه ایرو 15 گلان 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 9 لامده ده. ابنو چند سرت به پیشکش بکن دم آزادی ره براپویه. چالکی هفتانه یال پیشو اوفیسان تیوین یک بوی دوام دیگه جی 25 چله 2021 و هر روز چهارشنبه اف چالکی تیل دارخستن. ده هفته یا 225 آن آ چالکی ده 12 کنگره PKK حادثلاف کردن. هر روز چالکیران ج دامزرندرین PKK علی هایدار کایتان و رضا آلتون به بیر آنی. ده چالکی ده هفته که نوینده جواکا دموکراتیک آکورد ده جنیوری عثمان تکی ناخبی. دیار کرکو به بریارا فیسی کرنه یا PKK که دیرو کاتی کوشینه ده سردمکنی دختا پراتیکا برخودان یا ریبر آپوده دست بکر دوی دولت آترک و پیواجوی راست بخوینه و ریل بر آزادی ریبر آپو بکه پشت آخافتنان داخویانی چپمنی هات خواندن داخویانی ده هات گوتن که حتی آزادی فیزیکی ریبر آپو بیم سوگر کرن اوی تی کوشینه خواه بین آبر بدومینه دم پارتی تگیلدار مافیا هیویه برسف دا وزیر داده بردفکا پارتیا وکی بو دموکراسیا گلان دم پارتی آیشگل دوان برسف دا داخویانی وزیر داده یلماز تونج آتگیلدار مافیا هیویه وزیر تونج بو پرسا روزنامه گران آتگیلدار مافیا هیویه بود نه روش نه جی هفدیتینه که وها هیه آیشگل دوان لسر حساب خویا مدیا دیجیتال گود بریز وزیر اسلوبه و جزمان چیکر ادوی پیواجوی ده حوجهی اما به هیه دوره مخابن باندوره که جهر گرنه دیگه و که جواک بندواری همه اوه گو هون ارکا خواه جبو به جیب گرنه عدالت بکار بینن حوجهی همه نه به پولمیکه به حقوق و لحف گرنه دموکراتیک هیه زانیار ماکسیست و تئوریسین چاندی سلوونی سلوواک زیزک پیامک پشگیری جبو بریارا کنگریا پکی کشان ده پیام خویا بدیمن ده سلووی زیزک کو جدن پارتی رشاندی دیاردکه کو باوه که اشکره پشگیری ده بریارا پکی که سلووی زیزک ده بیجه پکی که لگور پاپند بونا خویا به آشتی گاوه هری پیشکه تیاویتیه اف بریار نشان ده گوری خستن به چالاکی انخوی گیشتی آسته هری بلند اثبات گرنا پپاندبونا خویا به آشتیه ره جبر وی که پرگرینگ گو رایا گیشتی به تیبتی لأوروپای و چارالی جیهانه جوه پیوچون هایدار و او بشتاری پیواجی ببه لگوری چاودری من این شخصی و گلک تکیلی این که من کرنه از دکارم ببیجم که کرد بشا هری رونک بر و حتی یا هری فیمینیست آجواکن روشتان آبینه او ده تگیشترا پرسکره که آواهی سازین ین روشتان آبین ده خلق نشانه پکتینن دما روشا تیبت آکردان تی آنالیزه کرن ممکنه که ام بمینا که کمکری یا پرسکره کنگشتی ین هره مره روبرو بمینن بریارا پکه که گاوه که سیاسیا پر ویره که و او یک جبو آلیه دن ته هنجه دک روا جبو بردوامی شهر ناهیده کردان گاوه هری پیشکت یاویتنه او گاو ناخاتیه آویتن سرساغیا لکلونه دوام دکل آلمانیا باجاری کلونه سرساغیا کو جبو کادروین پیشکین PKK علی هایدار کایتان و رضا آلتون دروجا سیمین ده دوام دکل سردانه جبو سرساغیا لناوین ده جواکا کرتا دموکراتیک تینکرن مالباتن علی هایدار کایتان و رضا آلتون جیل باجاری کلونه دیجین او کسین جبو سردانا سرساغیا دیچن پیشوازی دکن دو جی منرن سازین کرد ان دموکراتیک سیاست مدارن لسورکینه دیجین چونه جیه سرساغیا خوشکان جی کادروین پیشنکین PKK علی
Hayri Durmuş, Ayten Durmuş ji axivî di keseyete Rıza û Ali Haydar de hemû şehîdên azadiyê bi bîr anî got em ê di pêvajoya nû de jî weke destpêka beriya 50 salî bi hêz û biryardarî têkoşîna xwe bidomînin û bîranina şehîdan bi serkeftinê tajdar bikin. Sersaxî bi lêdana Bulûrê bi dawî bû. Çalakiya sersaxiya li Kölnê wê heta 17 Gulanê dewam bike. Li Bakurê Kurdistan û Tirkiye her du pêşeng ên PKK Ali Haydar Kaytan û Rıza Altun bi merasiman tên bîranîn. Bernameyê bîranînê ali taxa Tuzlu Çayır ali Ankara'yê di roja xwe ya siyemîn de didome. Endam û rêveberên Partiya Sazî û Rêxistinan jî di navdeyê gelek kes bîranînê de amade bûn. Beşdarên sersaxî ji malbatên şehîdan re xwest û gotin her du leheng li ser felsefe rêberapo û ji bo azadiya gelên Kurdistanê têkoşiyane. Wekê din li Colemêrgê Agirî û İzmirê jî ji bo her du pêşengên tevgera azadiyê merasim hebûn. Merasimên li Colemêrgê li navend û navçeyên Geverê hatin organize kirin. Di şexsê her du pêşengan de tevaya şehîdên daw doza azadiya Kurdistanê hatin bîranîn. Beşdaran got me bi pêşengtiyan dest pê kir bi saya pêşengên weke Mazlûm, Xeyrî, Rıza û Aliyan û em li virin. Bi saya fedakariya şehîdan û fikir û felsefeya rêberapo me karî ji herkesî rebêjin em hene û li her derîne. Piştî axaftinan sînevizyona tekildarî jiyan û têkoşîna her du pêşengan hate nîşandan. Li Agiriyê jî gelek kes beşdarî merasimê bûn. Pêşî li ser jiyan û têkoşîriya şehîdan axaftin hate kirin û hate gotin. Wan jiyana bê çand, nasname û ziman nepejirandin, riya berxwedan û têkoşînê hilbijardin. Li ser vê meşa azadiyê canê xwe feda kirin. Em ê jî heya pêkanîna xeyalên wan şopdarên riya wan bin. Bîranîna li İzmirê li avaya Rêxistina Dem Partiyê pêk hat. Li vir jî piştî rêzgirtinê li ser jiyan û têkoşîriya şehîd Ali Haydar Kaytan û Rıza Altun axaftin hatin kirin. Têkoşîn û keda 50 salî ji bo gelên Tirkiye û Kurdistanê êdî kulîlkên jiyaneke nû vedike. Dibek û ew ne li vir bin lê têkoşîn ket hewdan û fikrên wan mîna beriya 52 sal berê li virin. Kadroyên pêşengên PKK Ali Haydar Kaytan û Rıza Altun li Qamişloyê jî hatin bîranîn. Merasima bîranînê li pêşengtiya Meclisa Malbatên Şehîdan ya Qamişloyê li stadyuma şehîdên 12 Adarê hate pêkanîn. Piştî rêzgirtinê peyama rêberapo ya ji bo bîranîna Ali Haydar Kaytan û Rıza Altun şandibû hate xwendin. Piştre endamê Meclisa Malbatên Şehîdan Emar Musa axivê got her du têkoşîrên Kurdistanê 52 salan di tevgera azadiya Kurdistanê de têkoşîn kirine. Em fedakariya wan pêşengan silav dikin û di keseta wan de hemû şehîdên azadiyê bibîrtînin. Piştre endama koordînasyona Kongreya Star Elîf Hemû axivê got Kongreya PKK ji bo her du têkoşîrên şoreşgeriyên PKK Ali Haydar Kaytan û Rıza Altun diyariyek bû ku wan fedakariya rastîn birêber apora ispat kirin. PKK di têkoşîna 52 salan de bi berdelên giranbiha ruh, felsefe û nasnameyek da gelê Kurd bedena di gora betonî de zindî kirin. Em di qonaxek dîrokî de ne û dewleta Tirkiye dagirker li pêş vîna rêberapo û PKK têk çûye. Ev pêvajoya encamê ye û divê em ji her dimê bêhtir têkoşînê kurtar bikin. Piştî axaftinan sînevizyona li ser jiyana her du şehîdan û têkoşîna wan hate pêşandan. Bîranîn bi duruşmeyan bidawî bû. Şandiya Maxmûrê hate girtin ji bo çareserkirina pirsgirêka nasname û amborgeya li ser wargeha penaberan Aşêt Rûstem Cudê Maxmûr şandeyek ji Meclisa Gel a Maxmûrê çûbûn Baxdayê. Şande piştî Wezareta Adaletê re hevdîtiyên kir û şûn de li vegerê hate girtin. Têkildarê mijarê Hevseroka Meclisa Gel a Maxmûrê Filiz Budak ragihand ku Meclisa Maxmûrê ji bo li ser pirsgirêka nasname û ambargoya li ser gelê Maxmûrê daxwaz ji Wezareta Adaletê kiribû ku
hevdîtîneke bikin. Li ser vê yekê jî Wezaretê bersiv da meclisê û anî bu ziman ku wê ti pirsgirêk dernekeve. Fîliz Budak diyar kir ku şandeya Meclisa Maxmurê piştî li gel Wezareta Adaletê hevdîtîn kiriye û şûn de li derketina Baxdayê hatiye dîlgirtin. Fîliz Budak da zanî ku sê kes hatine girtin hêjayî bibîrxistinê ku dehê Nîsanê vir ve hikûmeta Iraqê ambargoyeke daniye ser Maxmurê rê nade kel û pelên avahîsazî û binêsaziyê bikevin Maxmurê her wiha rê nade karker biçin Baxda û nasnameyên xelkê Maxmurê bi salan e nayê nûkirin. El-Şara ji asayîbûna têkiliyên bi İsraîlê re amade ye. Serokê Amerîka Donald Trump piştî serdana li Erebistana Swîdî di balafira ber bi Qeterê ve diçû de bersiv da pirsên rojnamavanan û got min ji El-Şara re got tevlî peymanên İbrahîmî bibe. Wî got erê lehîna jî gelek karên ku bikin hene. Trump da zanî ku hevdîtina bi Sûriyê re di destpêkê de û nefermî li Washingtonê hatine kirin. Hevdîtinên duyemîn jî li Erebistana Swîdî bi amadebûna Prensê Welihan Muhammed bi selam re pêkhatiye. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan jî biriya internetê tevlî vê hevdîtînê bûye. Trump got hevdîtîn nêzîkî nîv saetî dewam kiriye. Qesra Spî jî bi daxuyanekê ragihand ku Trump û şerra xwestiye ku terorîstên Filîstînî dersînor bike û berpirsyariya zindanên li Sûriyê yên ku endamên Daişê lê têne girtin bigire ser xwe. Ev biryar bi taybetî ji aliyê Erebistana Sûdî û Tirkiye ve hate xwestin. Belê godan jemen çend serîs ve pêşkêşkirin ana xatir